Kimutaratara jumweru jwa uriibwa bisi ya university ni untu bwonekete kwa ngaratania baingi na gutigira kinya kithomo ni gikumania kiaririria untu bubu. Aida Karwitha uria urikite gwikirwa nthumbi ni aririte untu bubu agitaririria buringi bwa muno thirikari ikaraniria na aritwa na kinya kuigwa mendekithia na kinya moni jao gukonie mutaratara jojo akiuga ni kuinyiritie aritwa babaingi ni untu kinya aciari baugite ni bukubainyiria mono kiri muciari uria uri na ana bairi ndene ya university wagibwangu gikinya nyuma ya kithomo ni untu bungi thirikari yoritwe gutegerera na ndene motugikare na nteto echi. Challenges zire turakurukaira nau ikwethirwa funding school fees kana kinya facilities cia skuru itiongana na the government nira change the funding model hii school fees kwa antobate kuona kinya intota health ni migambo ya Aida Karwitha Muriungi urogo kungwa gaira gwikirwa thumbi kiri kithomo kiawe agitariria mathina jaria aritwa ba university bokurukirwa kagita gaka mono akiuga mutaratara jumweru jwa kigina kiri kithomo ya nkathi cieguru akiuga mogaruku ja aritwa ni babati kwithira bare ondira ja kuthithwa kenda kinya bo bakarita mauge jao na bethire bakithomithia aciari bao aria kinya bamwe baciari bonene kuria kunganirwa kwao ni mutaratara jo bagichange ya funding models baka involve students ikenda students nabo bamenya uria funding models iko work na ikenda kinyabo aciari bao pethiro bakere agwane atia gugwita baraitithirinya mbeca cia aritwa baba university baria batikuciumba batiumba kinya kuthomithia na baba nande batwe twabaromba na kunyenyekia muno bategere aciari baba nikenda bakenderea kubaeja lonira barabaeja nikenda na babetu bakomba kuthoma bwega thomithitia na nandi bathatu na bonthe bakinyite university na riu ndathomithagia changes itari kwija muno uwiriku thai mondarwe kuria fees yari ira herombo lakini nandi iri kuthai bakuriwa kuringana ngano rito bwa muciari nya tutikwerewa uria bagutega muciari uu kaba nya bacokierera tumegaira mbere nontu iu no murito ngwara yeja wa mbeca itukumakania na are umite kingi bamwe baciari ni baugite ndira bathuraga thirikari ya Rais William Ruto ni bari na wirigirwe gatethia kithomo anene indi bakiuga monkira thaiji aciari no kaba kuria thina kithomo ne giki tuibarite okia bwa kung'ana kuringana na expectations iria bari nacio iteo kwa itukoromba thirikari ikarendete gerente tuuche kithomo kiu kiaga nontu kithomo ikyo giaka nthiguru na muthiene ni bonenie kurota thirikari ni untu aritwa baraba kurikia mathomo jao bariuga no kaba gucoka maturene kiri aciari ni untu bwa ngugi mono bakiuga ntu bakuru ni bobojori ngugi neu ikiringithanwe na mbeu imbithi kwena aritwa babaingi baraba ko graduate the numbers aikwenderea igita yeguru na ikona the unemployment egwita igita anthi na one of the causes mantu jaja ikwethira thirikari itikujukiria mantu ja employment seriously kumaka monyone wandini ya Bothugushi West gicigo mbunge kia Central Imenti report rateto cia weru weekendi rea kwa rietwa ni Mutuge Kare.